Nyau trap Achik National Movement HANM Ri-Bhoi District Unit hakasau tarik nai wing hajar arpoi kalayo bani kendu markman baru sembut menteri rang baka jela uba preston tensong uba longru menteri ka tanat PWD road. Kajing lit kendu jong ka HANM Ri-Bhoi sembut menteri rang baban pensngau khamtam halor ka jingsniew jindai ka surok kali ka bajalan kuma prapau kilometer nas Umsning sha Jagi road ne ka UJ road. Hakajingnya kendu berubah preston ke HANM kala IT dekat dorkas ban penpau ya ketika jingsniew ketika surok kali bat kabala sateng bun pauteli kisnem klem don kanu ka jingsim khiana ki bor sarkar ban snapen phaya ketika surok kali kabala kta bat wan rajing ASHA ki pauteli kishnong haki babun kiliang Saudi Peti Chief Minister idap dengan sim ke baso komen hadin bangilayo ban ya keren ban ya penbaik nagalang ke jongi ila ya ke asuran hagaba ila kular hakmat jungi geseng Yong ba ya kan ke surok mahoti ladeb ban sengson 10 kilometer kata nadu Umsning hadu senidan bat ila penpauru hangi kaseng yong ba haune Disember menta usnem insakot ya ka open tendar bat ngirengai skam ba kanlong ya ka ba deputy CM ula keren bat nageleng kaseng hoi kanomkut ba tangan kasngi kabangin kutlo bangin suwan bu tangka-tangka merendam henry ngidang ya buddin ni kena kamba kumba deputy CM ila penpau hakaseng ba nginget ba kata ke 10 kilometer kanwan haune usnem ubanwan bat nyai ke burom so deputy CM ba ula kular khmat ngi kaseng bat ngidang skamru ba kanlong kumta khnang ba upai ba jogadong ba kathany mau hati unio ya kara jingsuk haba ulai uan namar mentala dagi pausnem nyoi ba kena surok kala sniw sebab palat bat ngikwa ban penpausai ba kumba deputy CM ila keren sai khmat kaseng ba ngimkwa ba insukuran daga ketin hari ngikwa ba kanda urlong kakam namar ngimkwa su ban yo ba kanai ka surok mahoti kan kala ka isu politik kata kadai ga bangi yo ba haman badon ke election babun ki kandidat lanagi MLA ki kular sikipai ba bakin penyo ka surok hendrai ka basusi kalong ba haduk mentau pai ba jong gadong ba kathany mau hati umsyam layo ka surok dengan ngai skam ba kene ka kenti nagaleng kaseng gila ya syakmat bat gila buddin ni kene ka surok haduk ba ngilayo ya ka jubab naudi puti CM wong ba uneu Disember bulan menta khot no ya ka tendar tegade-gade ka mesit ka ba isukumen nagaleng kaseng nya ga burom syai deputy CM bat ngingai skam ba kay kaba ila keren nginget bakan long bat nageleng kaseng nginong buddin nang syakmat hagabay day bat kane ka surok kublay syubang